ngirisi jan. Bareng-bareng ya Dede. Dit, enteng kene rombongan. Ngene iki. Ya, Mbak. Semangat, semangat, semangat. Semangat, Mbak. Semangat pakainya Bang. Semangat. Tutup langsung. Tutup. Ini ngen patean gitu. Lah bedake. Nampane go gudung. Lho, ndara kan. Engko ketoke awake tok, Mas. Teh. Iki mek gelas barang kuwi. Disokkan. Nggih. Bahasa apa? Kurung dadi. Beda. Sip, 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 sip. Oh nggih. Nuwun, Mbak. Nggih. Pun monggo. Tindak. Aku karang mau njupuk dhewe karang. Lihat ibu-ibu yang rewang. Sampai ana wektu golek Lemper gantung. Pelotengan. Kalau ora 2 liter tekan kene iki. Kare mau nyileh ya terus ya. Nah, ora nek kandele. Motormu sik endi? Tergantung berat badan mergane. Mari nang gunung Selor. Mana Selor moped mobil kono. Warna hitam. Niki, Mas. Alhamdulillah. Ya iso lali. Dinggoni yuk gentingetan gone anakku sing ragil. Nek kowe ya ra yo ora. Minter-minteri. Ayo. Jajan, Mas. Kerek. Oh, Nopong bisa jajan. ini namanya salam. Suasana di dapur belakang. Tidak lupa persediaan kayu selalu melimpah di desa. Nembe berduaan mawon iki. Oh, dereng tindak. Ini kajeng ndamel bumbu napa sih? Anu sayur. Bumbu sayur. Nggih. Biasanya pinten dinten nek rewang ten iki? 3 dinten. 3 dinten. Ya pun sedengan ya. Nggih. Sedengan tadi pun cukup. Ini buat adang nasi. Persediaan kelapa, parutan kelapa ya. Ini masih sepi soalnya pagi pada pulang dulu persiapan nanti. Dereng do tindak Dereng saya isuk Wah. Ngiris-iris niku. Nggih. Cilik apa gede iki? Kula ki rasem ya, Mbak. Elang. Kalau
iki sik nutu-nutu bumbune. Kaget Pak Sawang nih. Kayak Jalno. Woi, sing boleh Mbak. Dia lagi sibuk ini ngirisi daging. Ini masak daging. Bergaya. Ya. Syuting, Mbah. Niki batun ngajangi, Pak. Iki desanten urung saiki. Jaluk sak karo rotine mesti jadi. Balung. Yang ngirisi jan. Bareng-bareng ya Didi. Wis, tepot. Sing anu madyang. Nyapu aja nganu, Mbah, aja mati kene. Bisa ora, Ri? Terus iki sabar ya, wis. Kakang ngaji Mas iki kanan Mas. Oh, nggih. Ajeng ngendika napa? Mboten namung. Oh, mboten. Kakang ngaji Mas. Kasih jempol. Menoto sego. Nasi. Sego nasi. Menul-menul. Sudah layah-layah. Pun rampung, Bu. Anggongan, Mas. Oh, ini ibu-ibunya semua ini di pelotengan yang menata snack-snack. Ada lemper pisang, camilan dan lain-lain. Mati kamera nih, biar mati cuma. Ngopi di kalau ngopi. Alah. Bangnya ngopi. Mantap ya, Pak. Orang capek ada terlalu.